Nengakukhulekela ngiqala ukukhuleka ngibona ukuthi njengamanje inkosi ngicela ungiphe ukuhlakanipha. Ngikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Ngithi uma ngidlula emhlabeni ngize ngibona izulu. Kunabantu abafundisi la eminyango abathi masane bekuthinta uVuluqule ungenzanga lutho. Why ngoba lonto bayakhile bayenza ukuthi mayenzeke. Kube sekube nabantu abaneziphiwo abaziphiwe uNkulunkulu nabazalwa nazo. Athi mayifika umuntu afike umuntu egula. Athi ngithi ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu akaphile ngokumthinta ngesandla aphile umuntu kaNkulunkulu. So labafundisi laba abenza kanjalo abafundisi abasobe bengenawo lawo manje. Yabona umusic ngisho nje ngithi ulele ekuthaneni vele umuntu unothando lwawo. Nothando lawo olukuthi mhlambe makubo ukuthi njoba ngothanda nje ngiyathanda futhi nako ukushumayela nethi nje ukuthi angekuphiwa kakhulu ukukhuluma. So indlela engenza ngayo ukuthi intshumayelo yami ihambe ukuthi mangicule. So ukucula kwami kulele ekuthaneni nakhona i-studio sidinga imali. Ama backing vocalist adinga imali. Can strive for or even die for dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me. Sanibonani babukele emakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Now Popile. Nihleli nolumkilo wakazinyanga ke njengenjwayele yabo. Nani niyazi ukuthi iqala laphi yabo? Subscribe aqala. Subscribe, click notification button, ushare umsebenzi wethu ukuze siqhubeke nje silokhu siniphathela nje italent elisha everyday la eThekwini because nani niyazi vele ukuthi nje that's what we all about as amapoppers yabo. Ngiyabonga nje kakhulu namhlanje ngiphethe ubhuti wami la uJerome. How are you my brother? Ngiyaphila ngiyaphila kakhulu bafa ngiyaphila futhi. Kuyintokozo nje kakhulu futhi ukuthi sibe nawe studio and get to do this podcast yabo nje abantu bazi nje ukuthi ubani uJerome yabo. Yes ngithokoza kakhulu namqala kithi. Kodwa kuhamba kanjalo njani usuku futhi nje one because uyalibona liguqubele ngekuthela bafazi bedube inyama lezi ngeke bayidube kona kodwa ke ayiliququbela mnandi kakhulu qhawala kithi nje ngendlela ebekushisa ngako lezi insuku phela hayi uNkulunkulu sicabangelile kule game hayi phela phela yabona nje mfethu abanye abantu uyabazi ki wedwa mayike yathi ukuguqubala vele kubonakala ukuthi hayi should akusamele kusetshenzwe hayi kungafanelanga kube njalo ngoba phela umsebenzi wona ohamba phambili nobalekile ukuthi abantu bakwazi babone umsebenzi uNkulunkulu asiphathisa wona ukwazi ukuphila abantwana bakaNkulunkulu. Hayi ngoba phela iyona vele umculo fethu uyiart futhi kaphezulu yabona futhi unjalo uyintshumayelo kulesikhathi esiphila kusona uma uthi uyabheka nje isikhathi esiphila kusona sinzima kakhulu uma uthi uyabheqa ubheka eBhayibhelini hayi isambulo lesiphila kusona okudinga ukuthi ngaso ngesikhathi masidinga ukuthi sishumayele ukuphila ukuze kube khona ushintsho lwenzakalayo empilweni zabantu nabadabukile bakwazi baqhuquzeleke bakwazi bawuthole lo moya ukuthi mabakwazi babakholwe yabona ngoba nezinto ezimbi ezenzeka futhi ingabe noma ezenzeka ngenxa yokuthi sizobaqhuquzela ukuthi sishumayele izwi laNkulunkulu. Hayi ngoba phela abantu uyabona ukuthi abekho right baningi futhi abantu abangekho right yabo ungena ubona noma ungena ko social media ukuthi baningi abantu abangekho right yabo. Sonke nje siyazama indlela yethu kuyasiza khona ukuthi kube khona nanama word of encouragement lapha nalapha ngempela ukwenza ubhekane nazo lezi zinto because kuningi kunjani impela bhuti umdala abona mangagcizelela kokwenzayo lokho kwenzakalayo kulesikhathi samanje uyabona ukuthi kahle hle kusithinta sonke ngoba uyabona ukuthi umhlaba usuyabhubha kodwa ungeke uzubone mhlambe engaba kuthiwa kuyimilingo net nje izinto ezenzeka khona emhlabeni kuyabona ngathi ikazi insuku zokugcina ngempela la isidinga khona ngasonke isikhathi fanele siqhuquzelane sikwazi sinikezana intshumayelo sishumayezana ukuze kukwazi kuphile imoya nemphefumulo yethu ezintweni ezenzakalayo ugcine songasanaki ngenxa yokuthi ubone ukuthi kunokuphilisayo usuku nosuku yabona lento leyo bhuti wami. Hayi ngeke mfowethu ngeke hayi kushuthi abantu ke ngiyathemba ukuthi bazoyithokozela kakhulu nabo lenkulumo. So ke manje for umuntu ke mhlawumbe singathi nje akaza kubona ungamchaza ungathi ubani uJerome yabo. Ngibonga kakhulu ithuba futhi nginjalo umhlonishwa. Igama lami nguJerome Mboyisa uzalwa endaweni esegcilime eMagethi. Okay, market ke pinga ko Potchefstroom South Coast. Siyadlula ePotchefstroom South Coast udlule kokomzo Potchefstroom market udlule ko Umzumbe yasiyadlula but ngifuna ukuya lapha ko Ramsgate South Brom usofika South Brom uyanginyuka u10 right uyaphezulu udlule emaJalmanini lapha uyofika phezulu eCilima endaweni esecilima elangizalelo khona inkaba yami iseqombe. Uhlale mhlawumbe ukhulele khona vele khona uhlale nje phela
ngafunda khona ngaze ngaqeda umatric khona ngasuka khona sengiza ngapha eThekwini. Ibinjani ke impilo ukukhulela eSouthgate bekuyindawo yasemakhaya noma indawo yakuma suburb noma indawo yaselokishini indawo kanjani? Indawo eyisemakhaya kodwa lawa aphucuzekile ngoba angithi mayibizwa kuthiwa icile ma location so iyayela lapha elocation kodwa okuyimpilo esiyiphilile siphile nje impilo yasemakhaya sakhula sibasaphansi aphosa khula sihamba siyokwelusa kanjalo ungafika ugesi ungakafika ugesi silayitha amakhandlela iphefu butwa mayi indawo nje isemakhaya kodwa aphucuzekile impela nje engasho ngithi asezingene elihle kakhulu. Ibinjani ke nje impilo ke kuwena ke nje ukhulela khona ukhule ekhaya family structure mhlambi kanjani nosisi obhuti abazali ogogo? Why no ngisazobeka nje kanjalo sikhulele ekhayeni ebethanda kakhulu uNkulunkulu uma wami nje ongizalayo impela besithi masene sizolala kuthiwe i10 yakho yokuvula iBhayibheli namuhla so yesunyezo wena kube wena ozosithandazisa ngikhulele nje enkonzweni yaseWeseli from Sunday school ngimncane eWeseli eKabewu Kabewu ngakhulela khona ngangena kwi-Sunday school up until ngibe udodana la khona ekuzana eWeseli so nje ngisho ngithi thina sikhule kakhulu safundiswa kakhulu ukukholwa safundiswa kakhulu iBhayibheli safundiswa kakhulu ngisho nakho ukuthandaza nokukhuleka yabona ngoba sikhulele emndenini lawo khona obukholwa kakhulu bayamazi nje uma wami mabekothi mhlawumbe bayamazi abamazi futhi baningi ngoba umuntu obevele eziculela kwasayena kuthiwa umama uManhleke bambiza ngoKhisiya abanye yabona owahamba ke ngawo 2014 kodwa nje ushiye impela sesikhulisile wasifundisa sakwazi ukuthi sihambe inyathelweni zakhe ngendlela esezingene eliphezulu ngoba even nala ngikhona ngisahleli ke noNkulunkulu nje ngithatha ingodo soyami ngamasonto ke singaye emsebenzini ngithi hayi ake sincenge sishona ngakhona esontweni siyovuselela yebo akusho vele italent vele into ephuma ekhaya because bengisafuna ukubuza ukuthi ekhaya ubani lo be ne voice vele edlulile mhlawumbe nawe yazadlulela kuwena because into okuyibone ngetalent iqhamuka kanjalo yabona elinye liqhamuka ngeDNA elinye kunomuntu ospark ibrain nje nawe uthola ukuthi awunakile ukuthi usuya influenceka yabo kodwa manje ube nawe ishape yakhe impilo yabona impela mhlonishwa uma ngakufakazela nje kulokho ngathi mina italent lami liqhamuke emacala ngoba ngapha konhleke umama waNhleke uManhleke ubevele netalent lakhe nje lokucula ebecula ukudilike izindonga zeJerusalem uma sekuphakama yena ukuthi noma ngaba kuthiwa awuthanda ukuphakama athi baya kuyakhona kuvumbuke indlu yonke esociety ngibone nje sekusukuma manje izokushaqqa inwele kanti ngapha esidini lo baba omkhulu wami baba omdala wami bayamazi uMboyisa obecula eWeseli kuduma ihosha uyabona uma ngithi ngiyathola futhi ngilandela kahle naye futhi bomdala wami ongaseke kuthiwa uMahlathini ukuthiwa kena ke wayimanesha amankobevu ukuthi masene sezwakala ngabusuku ngo1 ukuthi uMahlathini kwaze ukuthi uMahlathini nje ubecula ngendlela eyisimanga okusho ukuthi nje italente lomculo ngaba lisuka elikhuzana mhlambe from la engizalelwe khona kuyifamily yasekhaya beyivele nayo italente ubaba obabadala kanjalo nefamily yakoMangalani ngoba nomana ayibe umuntu obecula ngendlela eyisimanga bayamazi nje bonke abakhonzile eWeseli enkonzweni yaseWeseli hayi ngeke kuhlezi kukuhle into phela uma iqhamuke ekhaya because abantu igcina nawe usubakhumbuza abanye abantu yabo sethi uma kuthiwa kuthi hawu yazi bavela ngikhumbuza ubani wavela wayena exactly uma sewenza nje yabo so ke manje uma suqedile ke esikoleni mhlambe ubani ke mhlawumbe bebe inspire ke nje emculweni ke nje mhlawumbe bebe kwi-industry ke cause angani awugcinanga ukuthi ugcina ucula esontweni ugcina usucula nangaphandle lobantu ongathi ukhulele kubona ke akade bebacula mhlawumbe kade buwabona kumabona kude noma abanye mhlawumbe ubabona kwasemphakathini abadlala indima enkulu kakhulu ekutheni uthando lwakho lomculo likhule kakhulu. Yebo mhlonishwa ngibonge futhi nalo umbuzo ngithe nje ngisafunda emabangena phansi bengicula ke esikoleni bengicula impela nje Elizibe ngenankinga nokuqala ingoma emthandazweni. Hawu ngangiqala ngumfana bajike bonke kuthiwa umfana angiyisho ngomfoka Mboyisa kuze kuthiwe emthandazweni kuthiwe Mboyisa sicela usiqalele ingoma embishi hayi ke futhi ke vele sebebonile uthisha ukuthi ayacula insizwa impela usikhulu nje wakamiya ngizocezela kakhulu umfowethu usikhulu Mia obe usizo olukhulu kakhulu empilweni yami usikhulu before nje ngikhule kakhulu ngize ngicene ngiyofikele koNcwane Ncwane communication usikhulu wakamiya
uma ngamchaza nje useproduce ama artists amaningi amakhulu o Deborah Fraser o Rebecca started from ilokhuzana o Knowledge Simelane ovusicimbo sebenzeni nabo bonke labantu uma ngikhumbula kahle kune choir ekhona iWitness of God ngiyakhumbula uyithanda kabi usisi wami Witness of God this man usikhulumie ngikhuluma ngaye he started to play for Witness of God idla ebhalela futhi nengoma iWitness of God wa producer yona nami ngangisemncane ngalokho wangithatha usikhulu ngangifunda nje I think grade 4 wangithatha efika eyo trainer ichoir sesikoleni eDlukulwane siphi school la engangisekhona primary wathi mayifika wabona ipotential wabona italent elikhulu kumina wangithatha wathi kune group ekhaya kaMia la sasebabecula khona igospel maskandi mbhaqanga sorofu babenza nje vele lini Ncwane vele ngoba phela uNcwane ngicabanga ukuthi nawo uNcwane ugcine vele ecula lo mculo wona baba ingoma ikaNcwane beyidlalwa yonke indawo thenga maskandi yamdinga ngeke gospel yamdinga baba uNcwane ngithe uma ngifika kuyena 2011 sengiqedile konke ngeze esikoleni ngabuye ngeza la eThuni ngaye college ngenza nje i-security la Fidelity Corporation College ngenza khona bese ngibuya ngeza la eThekwini ngithe mangisebenza emtateni ngigangway watchman ngangigade emkhumbi lapha ngibona iphepha kuthiwa uNcwane ufuna ama backing vocalist angaba u35 ufuna ukwenza live DVD eICC ngibe nentshisekelo ngoba vele benginesifiso ukuthi ngihambe ngigcine ngizithola ngiseduze nalabo abantu la ngifunde lephepha ngithi ngeke ngiphuma emsebenzini I think ngikhumbula kahle it was 2010 izothi 2011 ngilibone lephepha leli ngithi ngeke kuthiwa kunama auditions alright angisakhumbula ukuthi ayinini date kodwa ngaphuma emsebenzini ngezela ngangayi kolala ekhaya ngabuya ngeza I think a stable theater if I'm not mistaken la ama lekozana ama auditions I take place khona lapha e stable theater then I attend there ngafika lapha e stable theater I just gave my time ngiyazi ngangezela impela kodwa ngathi uNkulunkulu ngicela namhlanje ufezekise amaphupho wami ngokuthi ngikwazi ngizibone ngisondelene nabantu asebevele bedumile ngempela kwabanjalo so I attend ama lekozana ama auditions akhona ayenzima angifuni uqambela amanga ngangiqala ukubona ama auditions anzima ngalolu hlobo ngoba la khona engaphumela khona esihlandleni sesithathu from ebantwini abawu 12800 kudingeka i-top 35 uyabona ukuthi ngempela abantu abanetalent nabo laba hayi ukuthi nje abantu abanetalent lapho kuna zonke abantu abakhulu lapha obani osizwe zakho obani abantu abamajaji lapha amajaji ayilapha ngicabanga la ko 89 I think nokini if I'm not mistaken khona umsakazi wakhona ukhosini FM wayikhona angiyalikhohle igama lakhe kodwa usakhona manje ukhosini naye futhi wabekhona bebaningi nje lapha mina la engabona khona ukuthi uNkulunkulu ngempela uyibekile into ayibeke sasiwu30 kuthiwa kudingeka umuntu oyi1 kulabantu abawu30 so lapho okwathiwa khona mfoka Mboyisa sicela ucule i10 ngayicula i10 ngaba yi-number 1 10 abahlungu abe10 abaphuma kuthiwa sicela ukuthi ucule i-alto ngayicula i-alto ngaba u-number 2 kwi-alto sasala nenye intombazana kuthiwa ucula i-soprano ngayicula i-soprano kwathiwa althi ngu-number 3 lapho kwathiwa okay sizokhetha oyi1 esidinga ukuthi akwazi abalansise kwi-alto ne-10 kulabantu abawu30 abafana bebodwa laba u30 lapho shuthi sicula ama-alto sicula ama-soprano siculiswa siyabafana uyabo ngithandaza uNkulunkulu wami sesi-auditionwe sonke but umuntu nomuntu wayicula indlela ezintathu ufucula i-alto uculiswe ngiyabona ukuthi wayo uthi ayenzima yebona yenzima uphinde ucula i-soprano ngithi uNkulunkulu wami kuthiwe sizocela ke ukuthi ke amajaji sesiqedile nje audition sonke kuthiwe sicela ke amajaji ke akhiphe ilikuzana i-final decision ukuthi ubani oyena yedwa lana esizokwazi simqoke oyedwa simkhethe hayi ngifana amehlo kuthiwe kwathi uma kuthiwa Jerome Mboyisa angazibona inyembe ezigcwala mina ngambonga uNkulunkulu ngasho ngathi Jehova uhambile nami noma kunzima ngoba after i-live DVD sesiyi-35 ama backing vocalist kababa Ncwane after i-live DVD he decided ukuthi angithathe ubaba Ncwane he decided ukuthi angithathe ngibe kubantu abambhekhelayo ababe u3 ngaloso sikhathi kwakuSimphiwe Mzelemu kube yimina kube uNjiblo umhlongo
then ke aede kophuthuma nabanye abathatha kuba umama Rebecca ama backing vocalist. So ngigcine ngisebenza nayo for up until 2016 sesihamba stravela ke manje na yonke indawo record ama album amasha obayede baba ngikhona siwa promoter sonke from Port Elizabeth to Johannesburg sihlale emahotela nje impilo isi right nakumina. Uyabona lonto le ngabona ukuthi uNkulunkulu ungithathile wangibeka la endaweni ebengivele ngifisa ukuba kuyona ngoba ngabona ukuthi hayi security awuthi ngime ngempela mhlonishwa emva ukuthi nje ubaba Ncwane nginezile gold ticket because I have ngine gold ticket yeNcwane communication. They were aba recommend mina ukuthi I was the best etena uyabona from bonke labantu aba 12,800 till kuzofinyelela la ku 35 yabantu laba khethwa ku live DVD ngaba i best 10 uyabona nanokufunda ke nje ukuthi phela ufunda umculo kwabanye abantu abawuhambile kwenza izinto zibe lula even kwawena ke ukuthi masuwenza manje ukuthi yabo kwangisiza kakhulu kunobaba nje engengeza mkhohlo empelweni yami ubaba uNyanda wayesifundisa ama note esikoleni. That man wangifundisa umculo wangifundisa ukuthi inoti lishawa kanjani lisustain kanjani ukwazi kanjani uliblendisa kanjani yonke into ukuthi ulenze ukuthi liqoqeke libe inoti elizwakalayo. Ngiyambonga kakhulu ubaba uNyanda noma esengasekho na emhlabeni wangisiza kakhulu ubaba uNyanda noma memncungama ogcine eyugosakazi kuthina ngoba sinayo enkonzweni yaseweseli ube uthisha esifundisa ephinde futhi abe umuntu futhi okhona ngasenkonzweni engikhulele kuyona weseli. And ku right ukugrunywa ngoba phela ukugruma kokunye ukuthi uma suphumelela umuntu ukhohlo ukuthi naba abantu abangikhombisa lokhu yabo bangikhombisa lokhu kanti manje empilweni angikholelwa mina ekutheni khona abantu ohlangana nabo ngephutha yabo wonke umuntu ohlangana naye uhlangana ukuthi naye adlulisele something kuwena nawe ngelinye ilanga uyoyidlulisela umunye umuntu yabo njalo mhlonishwa ngeke ngiphikisane nalokho kusho uqiniseni impela. So manje ke wena ke manje ukuqala ke manje ukucula kusuthi ke nje umculi ke nje oyimele noma mhlawumbe umculi ofuna nje ukuthi ukhiphe nawe into yakho ufike nini lo umqondo? Angibonge futhi ukuthola ithuba mhlonishwa yabona lo mbuzo lo ujulile impela kuthe sisaphusha nje nobaba Sifiso Ncwane usikhulu lo oyifounder ngathi uyifounder because that man ubone into abantu abaningi bebengayinakanga then lo mjida lona une studio ukuthi usikhulu ne so umuntu oproducer as well as in studio he promised me ukuthi uma sane sengizibona sengi right noma naye esephumelele uzongisiza ekuthaneni anginikeze studio time then ngikwazi ngithola ama backers ngibhala umculo then I record my own album in order for me ukuthi ngikwazi ngichubeke ngephambili understand. So usikhulu kwenzile lokho then before usikhulu kwenze lokho bese nesikhathi uthambe sekwenza angenzele nje ama demo ngibuye ngilalisa ubaba uNcwane ngithi baba uNcwane uzo kanjani le demo ngenze kanjani then laphana angicorrect laphana angitshela ukuthi no laphana ngathi ungenza kanje laphana ungenza kanje so lokho kungenze ukuthi ngikwazi ukuthi ngibone okay then naye wangitshela baba uNcwane Jerome I understand ukuthi ufundele okay kuba ukuthi mhlambe private security industry and stuff but uNkulunkulu kunento ayibekile kuwena njengoba mina ngakwazi ngihambe ngihlupheke ngilale empayipini kuze kushaye isikhathi mangiphumelele now uNkulunkulu ngeze ibe lula ijeni yakho izokhona la kuzoba hamba kubenzima khona ngathi ungayeke kodwa uzungayeki ngoba kungenzeka ukuthi wena ubizela ukuthi uze uzoshumayela by singing ukuze kwazi kuphila imphefumulo yabantu because uma ucula ngiyezwa nami ngiyathinteka uyabona and the way ucula ngakhona nomkhathi uyahlukumezeka the way wenza ngakhona iyanyakaza uyabona into ukuthi usathani uyaphazamiseka kwitalent lakho okungenza ukuthi kungabi lula fanele ukulindele lokho ukuthi kuzoba nzima impumelelo yakho kodwa ungayeki up until uzofinyelela la mina sengize ngafinyelela khona so uyakubuza impilo ukuthi usho yini that's where engabona khona ukuthi uma ikhuluma manje baba Ncwane nami ngiyeza ukuthi uma sane ngicula nami nginalento ukuthi ngiphile ngingedwa nje ngiziphilise mina ngokuthi ngikwazi ngalesikhathi ngipreacher ngidedela ivoice ngiyezwa there is something eyenzakala even nakumina so that's why ngibone kahle ukuthi no sikhulu I'm ready now for your album what are you ngathi I'm ready now what okay get your backing vocalist accommodate ubone wenza njani ubuye I will give you free studio time usikhulu kwami
ngempela ngasuka la wayine studio igama lakhe attenda ngisuka la eThekwini sengisebenza eMangosuthu emva kokuthi ubaba Ncwane esehambile ngemhlabeni it's where engasala ngikhala kakhulu I remember ngiphuma emsebenzini because dosuku washona ngalo mangaphazami ku December 5 ingalolu suku engathola ngalo umsebenzi we security that's ingalo suku engabuyela back ku security industry ngangena night shift ngavuka ekseni ngahamba ngaye eMabhida Moses Mabhida enkonzweni yakhe yomncwabo ngayithamela ngizela ubuthongo obugcwele amehlo kodwa ngathi ngeke ngikwazi ngangayo ngoba la engikhona njengamanje le ndoda kunento eningi engiphathise yona kunento eningi engiencourage ngayo kunento eningi engikhombise ngayo ukuthi uma kuthiwa ngingaqhubekeka ngagcina ngifikile kulezi ngalela kulo so ngavuka ngisuka emsebenzini ngahamba ngafika ngathenda ifuneral ngathenda kwathi ngabo 1 emini ngoba ngangizongena futhi ntambama ngezwe ngihluleka ngezela ngahamba ngabuyela ekhaya angizange sawuqeda umfihlo wakhe inhliziyo yami yayibhlungu ngendlela yesimanga then that's why engakwazi thi ngizibophezela yabona manje kumele ngikwenze lokho kushoba kumnyama kubovu ngoba ukubonile ngokomoya angikwenze ngepractice ngiyazi kuzoba nzima kodwa angikwenze ngepractice mhlawumbe uNkulunkulu uzokwazi angipha amandla endleleni ngize ngigcine ngifinyelela ngesifisa ukuzibona ngifinyelele khona ngempela kwabanjalo ngayirecorda ialbum yami it was 2000 ngayiqeda 2001 ya releaseka ngayiphusha kwabe khona le lockdown yakhona yabambeka 2010 2021 yase releasekile yangena ngama online stores kodwa yabanjwa isimo lesi esike safika lesi COVID ngoba iCovid eyalamba ama artist COVID yabona nje wonke umuntu kwakuthetha qapha lapho COVID kushubile yabo kwama konke ngithi uNkulunkulu wami kwenzakalani ngaba ngiyayiphusha le project manje kwama konke kwavala umhlaba ngathula ngakhuleka la ngikhona ngathi masene ngithi ngiyahamba kokhona ukuthi hambe uyovakasha kene eFree State ngahamba ngaye Free State ngafika eFree State ngangiphusha nje ama copies ayewathenga abantu kodwa manje izinto zimile ngingazi masene kuphela ama copies ngizonza njani kokhona umngane wami ekuthiwa uNdwalana uPrince Ndwalana ongisiza ngendlela yesimanga that man because umuntu njengamanje ongiyena umdistributor and he's doing umsebenzi wakhe in the professional manner so then from there he was doing ama copy for me ukuthi ngikwazi ngipush uma ngithola indlela yokuhike ngibuye ngize ngapha kuyena ngithathe lo 50 copies bengibuyele Free State ngipush abantu bawuthanda umculo wami Free State that's why engabuya khona ne reward nakhona bebonga ukuthi ngikwazile ukuthi ngiattend i-event yabayenza noma ngaba kwakuyisikhathi se-COVID and bebonga indlela umculo abangawujwayelile ngoba awukho ngale Free State umculo ofana nalo bathi awukho so banginikeza i-reward yekhuzana ye-certificate ngabuya naso futhi sikhona naye ngokunjalo umhlonisho nje sengisho ukuthi empilweni ngikwazile ukuthi ngikhandleke kodwa ngasihlupha ngenxa yokuthi kunabantu abangi-encourageile ukuthi mangigcine ngingapheli amandla kulokhu uNkulunkulu angiphathise kona emba lokuthi uNkulunkulu khona la ngasangasekho ngoba phela ivoice you must never lose your voice futhi kuyona yonke into ivoice yakho yakho futhi uyabona and wonke umuntu obizelwe vele ukuthena kumele akuzwe kuthiwa yabo izimo ifika izositesta nje izimo ngoba phela ngeke ngasitestile ekugcineni yabo mangathiwa abukho unzima obuza nokujahitha lento lakhe ngabe wonke umuntu ujahitha lento lakhe yabo ngabe akekho umuntu owenze enye into yabo manje ngokuthi kunameva abekwayo asuke bekelwe khona lokho vele ukuthi nawe ubonakala ukuthi laba baneshow labo yabo so manje ialbum was it the last album oyikhiphile leyo noma ikhona enye mhlambe futhi ophinde wayikhipha after leyo from le album leyana I think njengamanje namhlonishwa ngisazama indlela ukuthi ngilungisele ukuthi ngikhiphe yesibili but bengifisa ukuthi before ngenze yesibili nayo album le ngikwazi iphushe ngalendlela ukuthi ngoba ngangendlela enamandla ngakhona ukuthi nje phela ke izinto engaba kuthiwa zinamandla zinesikhathi sazo ukuthi ifanele masesilinde ukuthi uNkulunkulu akwazi azirelease ngayo because I believe ukuthi le album still have to work for abantu ukuthi bakwazi baphile emoyeni because nami manje noma ngaba kuthiwa ngirelease ngo2021 but kumina namanje and even nomuntu onayo noma ubani uma sensebuye ngitshela Jerome
iyaphila uyezwa ngizwa iphasika yazi ngizwa ugqugquzele ngizwa umoya oyingcwele kule album Phefumuleli so ngithe ngoba ngenxa ukuthi yonke into if mawuthi uyenzeka kube ukuthi iba khona imali ngiyahlanganisa futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi abantu abasupporte to buy le CD bezokwazi bethola ukuphila then from there ngizokwazi ngithola amandla ukuthi ngiphinde ngenze futhi enye album elandelayo ezokwazi futhi nakhona ibe nokuphila futhi ibe namandla kakhulu so manje ku gospel kusebenza kanjani ku gospel do you own izinto enjengoma masters ku gospel umusic uthi ufake ko Sambro because phela namanje ngani umusic usuyakhokha na kuma streaming manje mawufaka ko Spotify ufaka ko YouTube Music ufaka nje kuona wonke o SoundCloud olento na ku gospel kuba kanjalo mhlawumbe ukuthi yebo kuba njalo mhlonishwa yabo nje kumanje iproject yami ikhona kuona wonke ama online stores yabo nje ilink yakhona nje uma uyitype nje Jerome Mboyisa Uvukile title album ithi Uvukile iyavela kuona wonke ama online stores engike ngachecka kuona ngathola ukuthi ngempela iya exista ngendlela esizingeni eliphezulu sengisho nje manje abantu nje makuthiwa bangaba bayifuna bengeze bekwazi mhlambe befinyelele kumini bathola ama CD ama USBs bangakhona ukuthi bangene nje kuona ama online stores from YouTube kuona wonke ama online stores uzokwazi ukuthi mose no type nje Jerome okamboyisa i-title album ithi Uvukile bese kwazi ngibese ngiyavela emva kwalokho bese ba download ngokunjalo ya ngoba phela vele into vele sihamba kakhulu manje i-streaming manje abantu abasikhathi be-streama vele more the more nawe you are making an impact because manyuka nabo nje alikho artist manje engathiwa lishaya ngama million views ku YouTube engathiwa lidumanga uyayibona automatically yabo sekuyaphoqa ukuthi kuyashithwa lo muntu udumile lo muntu ngoba manje useviewa kakhulu yabona nilokho sikukhulekela mhlawumbe because mhlambe sometimes ngingasho nje ukuthi hey ngibonga uNkulunkulu even nangayi opportunity ukuthi ngibe khona lapha ekhaya because mhlambe ingase yenze umehluko empilweni bengangazi ngithole ithuba angazi ngize ngithole ithuba ukuthi ngikwazi ngixoxe istory sami phela ngiyafisa nje futhi nabanye ababona mhlambe nabangangineze ngithuba ukuthi ngikwazi ngiqhubeke futhi ngiexpand futhi ngixoxe istory sami more mhlambe ngisokwazi ngidlale nomculo wami ngendlela engawudlala ngayo ngingakuthokozela kakhulu because kube umusa kaNkulunkulu ukuthi ngize ngikwazi ngifinyelele kuleli ekhaya mhlambe from today ngase bekhona ushintsho mhlambe olwenzakala kakhulu even nakuona ama online mhlambe abantu bazokwazi ba download them more bese kwazi ukuqhubeke phezulu ya ngoba vele umusic uma uzowubheka kwawena yabo kahle iproduct wena yabo the more abantu be understand wena kangcono bekuzwa kangcono yilana no music wakho khona bezowulandela kangcono ingakho uthi ama celebrate umuntu uma isedumile ngisho sengakhipha umusic onjani ngisho kwathiwa awusafani wasekuqaleni kodwa still usukusazolalelwa ngalendlela because igama yena uselakhile yabo iyona phela into ebalekile yabona kubantu be gospel abanye mhlawumbe nami ngeke nganenhlanhla nami ukuhlala nabo ayanda kona lo untanzi untanzi nje sasifunda naye ke Maritzburg yabo nangazi nalokuthi uyacula untanzi because sasijwayela nokujima naye ngathuka even the day ngidiscover ukuthi uyacula because sasisesitolo sama CD ngithayi hayi bakusiba ubafolo yabo naye akaza sitshele nathi hlezi sihleli nayo yabo akaza sitshele ukuthi hayi no ngiyacula yabo wacula kanti naye uzoba nenhlanhla ukuthi athathwe kule event le isemabhidi ukuthi azocula itribute yakho Ncwane because naye phela wavuka kanjalo esesebenza no ubani uba uNtobeko noNqubeko yabo ngaleso sikhathi because nababefika nabo sibabona oh hawo abantu kanje yabo nathi phela sasingabazi yabona sihlalele vele because babefika khona esikoleni bezombheka and emva kwalapha mfethu into yakhe ayeyakhula amawala uyabo yabo kwayena mfethu yabo wakhula amawala and wayejwayela sesikoleni mhlawumbe noma sinama party uzofika cule ngishingoma zo John Legend yabo sithi le ngabe ne voice yabo ine voice kakhulu and naye uphakamile mfethu kuyona industry yabona ngahlala nabanye la ophumlani la commercial city khona uphumlani one studio nje la ngicathi studio sakhe ngisho ngeke ngingababona osigwili bezo recorder nakhona ula commercial city la eDurban Central yabo naye futhi ngababona ukuthi kuyaphusheka yabo phela igospel industry abantu abaningi abangakholelwa ekutheni kwigospel you can make money because kunama artists othola ukuthi awabhali at all umuntu uhlanganisa ingoma zabanye abantu kuphuma ialbum yabo kodwa manje ama composer
uyabona ukuthi nawo ama composer ayadingeka because ingoma kufuneka zande ngisho masontweni kufuneka abantu bakwazi ukuthi bacule nezingoma ezintsha kodwa futhi ezingakhohliwe ukuthi iyiphi mission uqinisile yabo epushwa because phela abanye bawubuka ngathi umculo wabantu abadala yabo kanti phela nezingane futhi esikhathini samanje ila kubaleke khona kakhulu ukuthi umculo wakho relate ingakho nanoNcwane ubona ukuthi uNcwane waba kule level ayikuyona because uNcwane akekho umuntu oyengathi aka relate yena uyaye esontweni ngisho ethaveni wawudlulwe uyizidlala iphakama fitha yonke indawo event amaskandi bakhona yonke indawo ngoba umculo abewenza ube wonke umuntu because wonke umuntu akufuneki ukuthi kuthiwe ngoba ucula igospel funeka uzwe umuntu othanda igospel kuphela funeka nomunye umuntu akuzwe ukuze imessage iqhubeke idlulele phambili yalengezwakala mhlonisho uqinisile impela nje nama mfethu ngiyakholelwa ukutheni uzophakama because kuyona yonke into vele yabo zonke lezi zinto esizenzayo mfethu senzela lokho yabo ukuthi stage because impilo iyijeni mfethu ngeke uzukwazi ukuthi manje uvela uvuke usuyi superstar lapha uzongakwazi ukuthi kumaintainwa kanjani ukuba superstar kungcono khona lokho uqhuzuke kuqhamuke lokho kugodwa uphinde uqhuzuke kuqhamuka kwesibili at least uzothi uma sukuphethe konke because phela le impilo futhi nayo ayilula enye into abantu abangakhulumi ngayo yabo impilo yokuba yi-superstar mfethu ukuba famous ikuphuca izinto eziningi othothi bezikujabulisa awusakwazi wena ukuthi uye noma ikephi awusakwazi ukuthenga noma ikephi sekumele uthenge endaweni manje ezibizayo sekumele ngenxa ukuthi ubaleka abantu ngeke usuyi celebrate uthi uyothenga ngebox ngeke uzuphume lapho befuna ukuthatha ama selfie yabo abanye babengathathanga ama selfie khona sebeshuthile sekuthiwa hawu kanti nayo uthenga box that reputation box edumeyanga yabo even ipressure yandeke ibeningi ifame ngathi ngabalance mfethu nemali yabo engathi ngabalance nemali kube izinto ezingaqhelelani mfethu because uma uzothola ifame imali ingekho you suffer mfethu a lot yabo you suffer a lot so ke manje ngoba ke phela umusic ke bethu ilento iyona yabo ngeke ungakuletheli nawe istress nedepression neanxiety wena uma uzithola ulapho njengeciko uphuma kanjani esimene sikanjalo engiyabona lo mbuzo wakho utricky yakho mhlonishwa yabona umusic ngisho nje ngithi ulele ekuthaneni vele umuntu unothando lwawo nothando lwawo olukuthi mhlambe makube ukuthi njoba ngokuthanda nje ngiyathanda futhi nako ukushumayela nethi nje ukuthi angiphiwa ngakhulu ukukhuluma so indlela engenza ngayo ukuthi intshumayelo yami ihambe ukuthi mangicule so ukucula kwami kulele ekuthaneni nakhona i-studio sidinga imali ama backing vocalist adinga imali like umusic unalento leyo ukuthi noma ngabe uthanda kangakanani ukwenza but kufanele kube nayo imali uyayibona into leyo so iyona nje uhambe uphinde ube usishaye lapho thina abantu abawuthandayo kodwa bebe bengobi nayo imali kahle hle nanokuthi ave ukuthi phela ngoba anginayo imali futhi fanele nguye kumusic no ngizothi lapho ngikhola khona lokho kuncane ngikutholayo ngiyubudgetele nawo ekholweni lami ngikwazi nawo ngubudgetele nawo kuze kushaya isikhathi sokuthi nawo ukwazi ukuthi ungikhokhele noma mhlambe ubuyise lokho engaba kuthiwa mhlambe ngikusebenzisele wona ngoba nginesifiso sokuthi makube ukuthi ngiyawushumayela ngale ukuthi abantu mabakwazi bathola ubumnandi abanye baphile emoyeni abanye bakwazi ba rejoice uyabona nje kube into kanjalo mhlonisho yabo lonto ngingasho nje impela ukuthi uyabona kule simo leso ngiyangabona impela ukuthi sihamba nobaba uNcwane ukuthi lokho okhuluma ngakho kuyinto ngempela eyenzakalayo because bethi masana eqhamuka noma mhlambe siyakodla eNandosi ubone ukuthi yabona la bazoyeka yonke into abayenza abasebenzi ukuthi manager khona noma yiko abanendaba bafuna nje ukuthi bazofinyelela eduze kwababa uNcwane kona lokho bekumusa kakhulu kaNkuluNkulu esikubongileyo thina esikubonile kwenzeka sikhona wasabona nje indoda le kushuthi inyathelo ihamba kahle uma ithandwa abantu kanje kushuthi konke nje njengoba soshila ukuthi konke even no music wakho ulele wena ukuthi wena umuntu mhlambe owenza kanjani umuntu kanjani ngaba unjani emphakathini namaphethelo then from there bese bakwazi bawusupport umusic wakho bawuthande nempumelelo futhi lele lapho ngoba phela nokubhala ingoma yabona nje ukubhala ingoma akusinto elula futhi ukubhala ingoma yabo udinga ukuthi ube
ama emotions wakho wathathe kwenye indawo wabeke kwenye indawo yabona wasuse ingoma iwena vele yabo iyo phela into ehlupha amaciko because amaciko uyawabona ukuthi izinga lokuyibulala kumaciko liphezulu yabo amaciko maningi angekho happy uthi uyeza umuntu kuthiwa ube seyitholile imali yonke into kodwa manje still because lezi zinto uhamba nayo wena lento everyday yabo lento umuntu yena efika imvuselele abanye noma ngathiwa bayibulalanga bona kodwa kunezinye izinto ezibashayayo uthothi ezinye bebengeke bazibalekele yabo because even nakuyona igospel baphelile bahambile abaculi yabona bahambile abaculi akukhona ukuthi wena ngoba ucula le genre ngeke izokuthinta lento yobuciko yabo ukuthi ubuciko buya challenge and especially fethi talent the more likhulu italent the more nenkingo ozoba nazo ziba nkulu futhi nazo yabona awuqinisile uhlonishwa uma ngakufakazela lokho bese ngibuke isikhathi esiphila kusona thema siqala lehlele sakhuluma ngesikhathi ukuthi mase ungabheka lesikhathi usifanise ungasifanisa nezincwadi zokugcina eBhayibhelini okuyisambulo uyabona kulesikhathi esiphila kusona enga-advise ngabafowethu nodadewethu abamaciko ama-artist asikwazi ukuhlala phandle komthandazo ngoba umuthi uyabheka njengamanje na i-system ikhomba ukuthi even nomkhathi the way usathana uhamba ngenyawo kodwa noma ungozumbona ukhona kodwa la emhlabeni noma ungozumbona and usathana ulwisana kakhulu nento ephazamisa yena uyabona uma sane ukuthi umculo wakho noma mhlambe ivoice yakho noma italente lakho liyamphazamisa the time ukuphila abantwana bakaNkuluNkulu usathana akajabula yazi ukuthi kunezinto azozenza uzobheka ama weakness point ukuthi uzokutricka ngani ukuze akwazi akuzuza akuthola abone ukuthi ngoba usathane umuntu vele uma sane sibuyele eBhayibhelini wayivele esondelene kakhulu noNkulunkulu wayesithenjwa saNkulunkulu kwasho ukuthi ke yena wathi ngoba ngokuhlakanipha kwakhe wenza izinto ngendlela ukuthi ephazamisana efuna ukuthatha lawa amandla noma efuna ukusebenza ngalawa amandla engeke azakwazi ukusebenza ngawo emva kwalokho uThixo wamdingisa yabona sengisho ukuthi ke izimo ezibhekana nazo sabaculi nami i-challenge eke ifike kumina ngiyinqobe ngomthandazo maningi ama challenges asenzakele empilweni yami uyabona nje uma ngakulinganisela from 2014 kwashona ubaba asiqela 2012 kwashona uma 2011 kwashona ubaba omncane 2014 kwashona ubaba kube ngiphuma ku 2001 kwashona umfowethu umdala oyengithanda ngendlela eyisimanga kwathi masane iqhubeka 2001 ziqhubeka kwashona unkosikazi kamfowethu lapha ko 2006 so bonke labantu laba abashonayo kushona abantu ababesenhlizwe ngibona ukuthi kumele ngikhule kaNkuluNkulu abanye baphinde babuye babone ukuthi hayi no umuntu alright bayakwazi abantu kuphela 2 weeks engathandazanga ofithi lokho kurongo kuyakwazi ukuthi kumeme amademoni kaSathane ugcina uzenzile engafanelanga mawuyazenza that's why I'm like trying to advise abantu abangaphandle even more nama artists ama gospel artists or any genre ukuthi we have to pray ayikho into ehlula umthandazo ezokwenza ukuthi masikwazi siphile isikhathi eside noma ngabe uSathane sesinqumele kodwa ugcine ngibenzeki ngoba yini siyakhuleka ungafuni ukuthi nje wena uthi izinto nje izoba right zona angeze sikwazi sibe right ungameme uNkulunkulu ngoba abantu bavele basho njalo abanye bathi izinto izoba right zona akulula kube njalo ingakho kuthiwa uma kuthiwa izimo zikhaqile noma zingaphezulu kwamandla kumele uguqe ngedolo so lento ishiwo nje nabafundisi abasitshelana noma abasishumayezayo ngalokho ingoba bayazi ukuthi edolweni siyanqoba uyazi uye ukuthi sebekunqumele konke abantu ngoba phela abantu uyabaza abantu ukuthi abantu abayithanda ukubona into enhle bayakubona mhlambe ungena esitolo ubuye uphethe plastic kuthiwe hey lo muntu lo ukuthi nokuthi bayakubona ulambile bahleke bayakubona uzama kuthiwe uthi uzama ukwenzani abo nje noma vele bawuhlezi bekhuluma so into engaba kuthiwa engenza ukuthi kusasa phila uzophile nangonyaka ozayo umthandazo and abanye abantu engeke ngibabone ngazuthi bafaka futhi ingcindezi enkulu kulotho yila abantu othola ukuthi bahamba izinto eziseceleni base bafike bazocasha ngevangeli ngoba eSouth Africa ayikho futhi into eningi njengaleyo uyabona abantu abazenza ukuthi bayilabantu ngapha uthi uyezwa kuthiwa lo mfundisi uthwele yabo uthi uyezwa
ukuthiwa lo mculo hayi lo mculo uthwele omunye uthi uyezwa kuthiwa ucula igospel akasonti yetole akayazi indlu yesonto andibo futhi abantu abadumayo lapha phezulu yabo yibo abantu abadumayo mase kuvela lawo maskandari kuvele kubonakala sengazuthi ke umkhakha wonke ke manje ungcolile so lokho lento into yenzeka kakhulu yabona nje kwi industry ibe bhlungu kakhulu lento lena okwenzeka kwayo because la sikhuluma ngoNkulunkulu la sizama ukuphilisa and muthi uthi uyayibheka lento omhlonishwa abalast abantu abakanjani kodwa bacebile nayo phela abalast kodwa bacebile yabonayo phela ikeke ingani ngoba wena mhlonishwa into abasuke beyiyela khona umcebo akukona ukuphilisa akukona ukushumayela kuumcebo so okuhamba ngomcebo vele akuthatha isikhathi eside but umuthi uyakhumbula kahle indodana yolahleko kwathatha isikhathi esingakanani mayiphinde ebuyele ekhaya umuthi uthi uyabheka bonke abantu bekhuleka o40 years up until uNkulunkulu ebenikeza labo bantu laba into yabo ithathe isikhathi ukuthi mayize ikwazi iprocess up until uzoyithola so that is what I'm believing into ukuthi okay noma ngahlupheka kwesikhashana kodwa liyeza isuku ngoba uma thena singahamba sijaha izinto eziseshayo lonto leyayilimazwa nakuphela ngoba ziyakudla phela nazi hayi ukuthi njoba ishesha nje ngesheshe nangakuwena noma sekuza kuwena kweyakhe impilo yabo because abalast bona futhi noma umuntu ezoduma nje phela loyo mnyaka soke idumile kodwa abalast impela kunjalo azilimazwa nakuphela zilimaza wena umone ingane zilimaza ingane zakho umune abafoni zilimaza abafowenu umune unkosikazi zilimaza unkosikazi kodwa wena unjani ucebile so lokho angicabanga ukuthi into engathi masekuthiwa uyadlula kulomhlaba ubese uyalibona izulu ngoba esikukhulekelayo nengakukhulekela ngiqala ukukhuleka ngibona ukuthi njengamanje inkosi ngicela ungiphe ukuhlakanipha ngikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi ngithi uma ngidlula emhlabeni ngize ngibona izulu lo umkhuleko lo usomkhuleko omile namanje kumina engithi noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani angifuni ukuphazamiseka kulokho ngekho ngoba kuthiwa ngangiyakayaka nami ngaba mhlambe kade ngahamba ngaya koThwane ngoba ngifuna kuthiwa uyinyanga enesigodlo yabo ezinga nje inyanga uthi umuntu uyinyanga umfundisi kodwa manje futhi unesigodlo yabo phela sebebaningi bethu abanjalo yabona uzothiwa umfundisi impela yena kodwa kuthiwa futhi nesigodlo uzophinda kuhlolela phinda abe inyanga futhi ngoba phela italent esasingalazi thina khona uNkulunkulu angapha umuntu ukufundisa amuphe nobunyanga kanye akuvamisile kona kuyenzeka ukuthi uphi ubufundisi bese lobu ufundisi bakho wena ufune wena ukuthi bukhushulwe izinto zokunyanga phela baya ko Mozambique ngani phela nabo lobo besobulandwe eMozambique lobo khona lokho nje ngoba abona kunabantu abafundisi leminyango abathi masane bekuthinta uVuluqule ungenzanga lutho why ngoba lonto bayakhile bayenza ukuthi mayenzeke kube sekube nabantu abaneziphiwo abaziphiwe uNkulunkulu nabazalwa nazo athi mayifika umuntu afike umuntu egula athi ngithi ke igama lenkosi yethu Jesu Kristu akaphile ngokumthinta ngesandla aphile umuntu kaNkulunkulu so labafundisi laba abenza kanjalo abafundisi abasobe bengenawo lawo manje bakubambisa iTV kuthiwe nikela uyabo umuntu abamba iTV kuthiwa ayakanikele kuthiwa ibamba iTV lapho base uyanikela hey konakele mhlonishwa ngoba phela ngithi uyabona nabafundisi abakhona sebefutha government wethu upromote lezo zinto ugovernment sebefutha abantu ngamadumo akwazi ukuthi idumo ebulela amakokoroshe ingaphilisa wena ingaphilisa kanjani ubulela abayenzi sethu uyayibona into enjalo manje ugovernment phela nayo upromote leyo tokoze ngibone ngathi umuntu uyabenefita kakhulu la ugovernment ekutheni kube nechaos engako yabo ngalesikhathi kune chaos kunembuzo eminingi because yibo umuntu avele uvezwa TV ubuzo lo mfundisi ngoba lo mfundisi wonke siyakhala ukuthi lo mfundisi uyabheda ngoba ngisho ukuthi umuntu uyamveza ku TV umgceka bakhona abantu abazongena kunjalo yabo bakhona abantu abazothi hayi ngiyakhona mina banamanga labantu yabo uma ngake kupromote nabantu abahle yabo uthola ukuthi hayi nanendaba yemali yomnikeli into engahanjiswa nakangako phambili into ebalekile ukuthi abantu abaphile kwezinye indawo la ufika khona iyona into ehanjiswa phambili ukuthi imali and izibizo ngegama kuthiwe besicela ukuthi one nemali yamaphepha sikuze imali eyamaphepha ke manje uyabona ingabe ngaphansi kwa 500 uyabona into le uyabona njalo ngoba kubukwa ukuthi njengamanje ugqoke kanjani ungena ubuye sisabe kona yabona siyakhola impela siyakhonza impela kodwa kunamabandla esisabayo ukuya kuwona ngoba uyabona uma sene ngingathi noma ngifisa kuyopromote umculo wami khona kuzobuka ukuthi ugqoke kanjani kube sekuthiwa hey lo muntu uzokwazi ukunikela uma sene uqhamuka unikela ngo 5 rand
Ngiyabona ukuthi ayingeke hey. Kuzoshunyayela ngawo. Ngeke uyifake envelope leyo. Kushunyayela ngawo kuthiwa hey sibathembile abagcotha baNkulunkulu banikela ngo5 siwenzeni u5 kanti manje nathina sazi ukuthi uNkulunkulu uthi akathengwa ngamali akathengwa ngegolide so uma ukhiphile lokho kweshumi noma lelo shumi lelo nalo yena emazulwini kukhulu ke kodwa njengamanje noma uthi uyabheka amasonto akhona namaningi nje esivela amabandla akhona aseyibhizinisi ngoba phela into ebalekile la umphefumulo ukuthi makuphila abantu and ongeke uthengwe ngemali ongeke uthengwe ngemali ongathengwa ngangagolide hey uhlonishwa uyabona uthi into amazwi amakhulu kakhulu ngoba njengamanje this thing are happening izinto futhi engeze kube lula because I can see that i system ekhona njengamanje ivuna kakhulu abantu abenza kabi kunabenza kabi yeah and uyayibona lento ukuthi dominate ukuthi mayihambe iqale iye kulabantu laba abaphethe laba abanamandla ifike inzinze kubona ibe sikwazi isebenzise thina ngezinto ngendlela engalunganga ngoba yini sitshelwa abantu vele abaphezulu engesikwazi ukubaphikisa so this system ye satanist dila nabo kuqala and banamaringa befundisi uzothiwa lo mfundisi uphethela amabandla ngaka unothi uyabheka yibo unamaringa agcwele isandla lo mfundisi uthi hayibo uqhaqa amaringa futhi imost yala bafundisi labo ngeke uzubone behamba namakhosikazi ngeke uzubone abana amakhosikazi abaganiwe ngani ngoba kunalamakhosikazi abawaganile ushuthi lamakhosikazi awaganile ushuthi iwona uSathane lo awobasebenzisayo ngalama ring abo ukuthi mabethinta abantu baquleke mabekhahlela umuntu ungakwazi ukuthi ungathi ushumayele ebandleni uthi uzophilisa umuntu ukuthi umfaka unyawo kodwa umuntu uyabheka la kuma social media baningi abafundisi abakanjani and babaxoshila abantu enkonzweni ngoba abantu abaningi ngisho abantu othola ukuthi umuntu wakhuleye enkonzweni uzothi hey angisaye enkonzweni sekunje kukhonjwe kubona labantu kunjalo mhlonishwa ngiyawo ngithi mina ngisho ugovernment I feel like ngathi vele uyabasebenzisa nabo ukuthi akwazi ukuthi lento ayidicilele phansi yabona ngoba phela thina ngoba hey the way kwenzeka ngakhona mhlonishwa hayi kabona phela thina eAfrica uma uzobheka thina even nje indlela esikhuliswe ngayo thina umuntu siyamazisa uyabo eAfrica beyingekho lento ukuthi sekubulawana ngalendlela umuntu usuza kuthiwa everyday kunengane edlwengiliwe bekuprotectwa mfethu abantu bunga le human violence othothi biyenzeka kanje bengathi noma kunezimpi thina sikhula besazi ukuthi kubalekiswa abafana kuthiwe nina balekani nabafana abantu besimame noma besala akekho vele umuntu ozofika abathinti uyabo kodwa manje uyabona manje ukuthi sekumele kubaleke yonke into manje because awazi ukuthi uma befika labantu bazokwenzani because abantu ba angry yabo and lento iyaba driver ngaphakathi every day usuzwa kunesigameko ekuthiwa senziwa hawu sekuthiwa hawu nangu umfundisi kutholakala ikhanda efridgini hey yabo yayiphi yabo lento leyo yabona into ethusayo leyo yabo into ethusayo izinto ezenzakalayo and ke the way engazi ngakhona iAfrica uNkulunkulu uyibusise ngendlela yesimanga uyazi iAfrica uNkulunkulu ilona lizwe alithande ngendlela yesimanga walinikeza wonke umcebo njengoba ubona nje igolide likhona la eAfrica idiamond platinum kodwa futhi thina abantu abahlupheke kakhulu asikwazi ukuzihluzela legolide leli ukuze lihluzeke legolide fanele liye phesheya kwezilwandle uyabona into ke eyenziwe le uNkulunkulu engafuni mayenzeke uba kuthiwa kuya ngokwaNkulunkulu ngaba yonke into as African because we as Africans because sinikezwe wonke amandla sanikezwe ukukholwa sanikezwe umcebo wonke ngaba konke sikwenzela la uxolo akekho phela umuntu onoxolo njengathi uyayibona yonke lento akekho umuntu onoxolo njengabantu abamnyama sinoxolo ngalendlela yabo ukuthi asibekiwe ngalendlela esiyona ngempela thina yabo sibekwe njengemgila mkhuba nje kodwa kube kungafanelanga ngoba njengoba kuthiwa abangoni uma uthi thina abantu abangoni uNkulunkulu wasithanda njengoba ngisho nje ukuthi ngiyisekela lento ukuthi usinikeze ngomcebo kodwa sabekwa abantu njengabantu thina abangoni abantu masane beyipronounce abanye bathi amangoni kanti abantu abangoni uNkulunkulu wababeke ukuthi noma ngaba kuthiwa bayona bayakwazi bathethelele ngoba abantu abaphiwe ukuthandaza baguqe ngedolo lithi izwi laNkulunkulu uma uzivuma izono zakho yena uThixo uthembekile ukuthi uyokuthethelela wonke amacala wenza ngoba yini uyazivuma izono thina as Africans siyaphiwa ukukholwa saphiwa ukuthi masibe abantu abakholelwa kakhulu ukuthi mabakhulume amazwi okuphila noNkulunkulu sithi noma ngaba khona la esikhubeka khona siphinde siguqe ngedolo sivume izono zethu uNkulunkulu bese sithethelela so this thing ehembe eyenzeka la njengamanje hayi ngicabanga nje manje namhlambe ngempela sokuyizwa ngempela ikhathi zokugcina okudinga ukuthi makube ukuthi kufuneka abazalwane noma abashumayeli abazohlala ezweni laNkulunkulu bakhulume
izwi lokuphila ukuthi abantu baphile hayi lamaringa abafakayo hayi zonke lento abenza ngoba yizona lezi ezizonza ukuthi uJehova abuye azolanda emandla lakhe ngokusheshsha noma isikhathi singoshaya ngoba manje ngendlela esona ngakhona kuvunyelwa ama-abortion kuvunyelwa zonke into ezingalunga ukuthi makhushule izisu kubulawe ingane into engafanelanga ukuthi ngabe yenzeke ngoba izona zonke phela vele izinto ezisithintayo lezo izona zonke ezisithintayo lezi ngoba umuntu uyabheka nje esikhathi mhlambe sawo 1992 angekho iphara bheka manje ukuthi mangaka amaphara and amaphara isizwe sandayo every and umuntu uyabuka labantu baphuma kuma background are right kuma families are rich uyabona into le uthi uyabheka uma ulandela amanye amaphara ukuthi bengifundela ubudokotela mhlambe ngifundela ubunesi isingisi iphara ushawa iphara ngesingisi iphara likhulumele sengisi uthi kube manzi de usibuza ukuthi ufunani lo muntu la yabo ingakho ngivuma ukuthi abantu abakhuleke isikhathi esiphila kusona asidingi umuntu orelaxile Nkosi yami yebo kona abantu sebenga relaxa emva ukuthi kodwa besazi ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uyena umuntu ungumthethelelo wakho konke ongaba kuthiwa siphila ngana amacala ethu oyena umuntu oyiprotector oyena oyiprovider oyiyona yonke into ngaphandle kokukhuleka akukho la esingase siye khona uma saqinisa kakhulu emthandazweni sihlehlise kanjani ezithwalweni sime kancane endaweni zabafundisi bamanga abagqoka amaringi nabawisa abantu ngamaringi ngezithwalo zabo sihlale uNkulunkulu sihlale edolweni siguqa ngedolo uNkulunkulu angasthethelela angayeke ukwenza konke lokho ngaba kwenzeka ngoba uyabona umhlaba ngendlela wenzeka yabona nje buka nje ama-flood ukuthi abantu bangathathwa ama-flood kangaka uyayibona yonke lento leyo ziningi nje eSouth Africa igameko ngathi sesiphila ngazo manje uyabona hayi ayikonakele kakhulu iyona into ebingafuneki lena yabona iyona into ebingafuneki kunemvu eke yashaya mhlonishwa ngasho la engisebenza khona ngathi bafowethu asenzanga kahle phambi kwaNkulunkulu asikhulekeni akukwazi ukuthi imvula inganetha ibula labantu ngalolu hlobo imvula yebo yayisibusiso kodwa uJanuary kwakuyinyanga yelanga imvula sasiyigcina mhlawumbe ngoDecember 1-2 kanjalo ithi mase qala 3-4 kube yilanga ba one way uvela unethe wonke manje hayibo bafa abantu abanye abakothola namanje ngikhukhula ngani ngoba kunezinto unamacala amaningi esiwenzayo phambi kobuso baNkulunkulu angabathandi abesabuka indlela angasaspanishe ngawo uthi yini kodwa still singaboni ukuthi Spanish uyena siqhubeke senizokona futhi hayi ngeke mfethu abantu kodwa ngoba nikhona nani ni busy niyayicula lento hopefully ukuthi abantu bazoyizwa yabona bazoyizwa so manje uma ubheka ke wena ke ngoba phela iTheku yabo nje iTheku mfethu kumculo alikakabi isithi esingathi sekulula ngaleyo ndlela ukuphumelela uma ubheka mfethu yini mhlawumbe engenza ukuthi umculo wethu usheshe usabalala usheshe ungene kubantu singayikhulisa kanjani industry ukuthola nje ama platforms endawo mhlawumbe esingaba kuthiwa singawazi sicule kuzona mhlambe ezitradweni kanje because kube indawo engase mhlambe kubelula ukuthi anyone ufuna ukuthi akwazi asikhombisa ukuthi una liphi talent and craft mhlamba ayiphethe angeza lapho mhlambe noma ngaba kuyakhokha kodwa kube indlela elule ukuthi mokwazi singene so ngoba zikhona indawo ezikanjalo kodwa zinabantu bazo and abantu ababodwa uyabona zinabantu bazo zinabantu ababodwa more especially mabengakwazi bathi asimazi lo muntu noma ngaba kuthiwa uphethe into enamandla anganani ephilisa anganani but labantu labo baphethe leyo ndawo leyo mabengakwazi wena kunzima ukungenelela yabo nakhona mhlambe ke i-traveling yes kona ingasiza but yonke lento idinga imali ngaphandle kwemali ayikho into ongangabe kuthiwa ungayenza mhlambe into engasiza nje manje nokuthi sithole mhlambe labo bantu laba abanamandla ukuthi bangasixhasa kulokho thina esinakho ukuze kukwazi ukuqhubekeke intshubela kaNkulunkulu iqhubekeke phambili ngoba ngempela hayi le eyokuthwala into engeke ngiyenze hayi ngeke ngasuka ngize ngiyongena egodini ongcono ngixakekile kulungile ayikona ukwazi ulahla abantu bakini mfethu because phela nje usulahla nabantu bakini uma sungena kulezo zinto because uyohlalaphi yabo nawe phela uma usuthwele manje kuyakuphoqa ukuthi uma unomkhovu kumele uyoba umkhovu uma ufa nawe awukwazi ukuthi ungathwela tu nomkhovu ungabi umkhovu masufa yabo vele nawe uyalapho manje awukwazi ukuthi ngaphela ngathi option leyo yabo asikwazi ngathi option so ke manje ke because ngiyathanda nobabuza abantu lombuzo ukuthi iSouth African dream ke mhlambe njengamanje kuwena ungathi ngoku
kwakho wena ungathi yini yabona ngoba I feel like I South African dream into engekho clear uyabona ngisho ukhulu ingane uyadwanguza nje ulalela ukuthi kuthiwa yesikoleni usuke esikoleni wenza ukuthi bambalwa nabantu abenza izinto abayithanda ngempela yabo because ayikho clear I blueprint uma ubheka nje kulesikhathi samanje ungathi wena yini South African dream yabona njengamanje emhlonishwa kunzima ukuthi ngingathi yini South African dream because ngibuka izinto ezenzeka ngendlela ezenzeka ngayo ukuthi zenzeka under I system and zinomuntu akabani nobani so like noma ngaba kuthiwa nginayo into enginayo but akulula ukuthi yamanye ngi-expose ngalendlela ukuthi ngithemba ukuthi ngase isisize than ukuthi abantu ababe nobuntu uyabona abona umuntu onento ayiphethe ngesandla akakwazi ukuthi asiza abanye abangaba nolutho mhlawumbe ongase mhlawumbe liqhamuke ukuthi kwazi kusizakala omunye umuntu because umuntu uyabheka ezinye inhlanga zibambisene ezinye inhlanga kakhulu umuntu uyabheka nje amaPakistan ashare izitolo mhlambe ifamily ye 28 ngiyalinganisa bawu 28 labantu laba bakwazi bahlanganisele ama truck ayokuwholesale ukuthi abambo order bonke ba order izitolo zabo bakhathelane bonke banikezana ukuthi izitolo zabo zigcwale thina siqhamuke sithenge kodwa mina umuntu omnyama njengoba ngumvuka Mboyisa nje kanje ngingaba nabo abafowethu babe nako konke kodwa bazongibuka nje ngixayekile bazongibuka nje ngihlupheka bakulinda uzube right uyabona into kanjalo uthi le nto leyo mhlambe ukuba right kwami kulele ekuthaneni makube ukuthi bona bayangisupport kodwa ngenxa yokuthi sabantu abamnyama umona uyabona umona uma sane singayeka umona sabantu abamnyama sibambisana njengezinye inhlanga abelungu abalahlani umlungu ombone iphara laphana ecela uTurand usuke kuyena odlila imali owayishiyelwa abantu bakubo ukuthi azigcine iphara ubone ngathi omnye umlungu uma ibona omnye umlungu laphana emarobotini ecela u5 uyadlula nje avale iwindi ngoba uyazi ukuthi lo muntu njoba ecela u5 la washiyela ama-million uvele wathi ezala kwabe account number yakhe ubani simbekile imali ethize kushaya ukuthi 35 years uzobe senama-billion amangaka mhlawumbe ukudlula kwabazali yena asale nomcebo awudle budlapha uphele kanjalo kodwa thina abantu abamnyama sikhule nje sivele qala ku zero thina sikhule vele sihluphekela nje sazama impilo sangena ezikoleni sipatanisa nje ngoba size siyofika la sifika khona nje siyazipatanisela nje ngoba kumanje njoba silana nje njoba sila sikhuluma sobabele emhlonishwa ikona ukuzipatanisela nje uyabona into njalo akekho omunye umuntu ongathi mhlambe noma omndeni noma mhlambe ozalwa naye ukuthi awuthi ngimsize umfowethu ngiyabona une talent ngiyabona kusasa ukuthi kukhona into angayenza ngicela ukuthi ngimsize ngoba nginayo indlela nginawo amandla ngimnikeze lokho aqhubekeke phambili ngani ngoba thina abantu abamnyama sibambisene and asinalutho mfowethu nalokho thina usasalelo ukuthi uqala uyokwakha kini before wakho uyayibona yonke lento yabo yena umlungu sekuvele nalo wakubo nawe uyawunikwa kodwa no wakhe futhi uyawuthengela vele uyawuthengelwa vele eyobekelwe abazali kusukele zalo wathi ufika kwe high school bese kwazi ukuthi uno 3 million ke manje high school uno 3 million ufunda u grade 8 lapho uno 3 million zithi maziya lapho grade 11 to grade 12 ukuthiwe uno 7 million so uma kwenzeka ngihamba uno 7 million wakho nalezinto futhi yebo into njalo so nje ngingasho ngithi uma kuthiwa uzulu omnyama noma thina sintu noma abantu abamnyama noma mthina mhlambe emkhandlo omnyama singakwazi ukuthi sibe abantu abanobuntu bokuthi usithwalisane mhlambe iSouth Africa mhlambe ingakwazi ukuthi ishintshe mhlambe neAfrica namaphethelo ngoba akufuneki ukuthi nezingane ezizayo sazophila lempilo yebo ilokho sisamuthi masikulwele kodwa the way the things are happening ngathi kwazona uma sane zingazizamelanga ngoba kuyoba nzima abo manje ngizamela ukuthi manje na umfana wami ushaw first year e-DUT at least akuthi kushaw 5 years eqeda esikoleni ngibe ngisaphila ngimbone engena emsebenzini esebenza ngibe ngisaphila ngibe sengikwazi ngiqhubeke ngibheke udadewabo ukuthi yena uza kanjani high school up until ngimfundise naye aqede abo ngoba nayo mfana wami mhlawumbe uzoba nalo mhobholo ukuthi angisakwazi ukuphusha udadewethu manje kanti akufanelanga lo sephumelele kufanele aphushe omunye ngoba nalo uma saneqeda ukuphumelela aphusha abanye futhi yona indlela
yokubambisana ne-unity esingayenza sewuzulu omnyama noma sabantu abamnyama for ukubambisana njengezinye inhlanga sakhe isizwe ngempela because lezo izinto ezingathinta nane crime ingayehlisa ngisho crime rate ngaba wekho lamaphara agcwele la yethu ngoba lamaphara agcwele la talented lamaphara agcwele la anobufundisi lamaphara agcwele la anobumeli anayo yonke into kodwa umuthi uyabheka agcwele lana nje ngenxa yokuthi asinayo le unity leya kukhona la owashayeka khona kwakufanele makube ukuthi usekelwa khona kwaze kwaca ukuthi makabone ukuthi akavele alishika yahambe okungcono wabona ukuthi inokuthi azibulale ngcona ahlale emarket ahlale edolobheni adle zonke le dakamezwa abazidlala ngiyayibona le nto leyo ngoba manje we need South Africa ngempela fethu that is vouching for a change yangempela manje not a change emehlweni abantu kufuneka izinto zishintshe kufanele sishintshe izinto sibambisane wabona uma abantu umhlazane bakwazi ukuthi kumele makube khona ukubambiswana at the same time lento ekuthiwa umona into eyingozi kakhulu iwona umona kwaphela ubuntu ngoba phela ubuntu noma ubuntu bevele kahle kahle ephikisana kanje nomona yabo ukwazi ukuthi ube nobuntu uphinde ube nomona yabo manje bakuphela ubuntu kuvele kwandawo noma kwanda umona yabona futhi abantu emkhulekweni yabo ngoba into izosilungisa la ukuthandaza oqala okwesibili umona abantu abayeka umona ngoba umuthi uthi uyabheka ingane zabantu zishawa homeqo zenziwa zonke into abenzayo kugcwele ubuthakathi obungaka nje umona yabo babulalana bodwa nje abantu kanjena nje ingenxa yomona uthi umuntu awusambulaleli ukuthi mhlambe umbulelele nje lokho okuncane uNkulunkulu amphe kona lesiphiwe esincane uNkulunkulu le talent encane uNkulunkulu ngoba awufuni ukuthi umbone eqhubekeka ngalo ube senza njani wena uthathele izinto zakho zokuthakatha umthakatha umuntu abantu ashona yabona ngani ngomona abantu nje uma sane bengakwazi ukuthi bangathi mabasane behleli bebodwa bayeke lento ekuthiwa umona mhlambe ngicabanga ukuthi umhlaba usengaphunda ubuyele esimeni and nokuchasana ngokunjalo yabo the time siyekumona kuzofika lento ukuthi ufisela ukuhle umuntu ukuthi lokho akuzamayo noma ngaba kuthiwa umnikezi lutho ngezandla kwemikhulekweni yakho uma uthandaza uthi ngicela Nkosi umsi lokho kuwumusa and uNkulunkulu angakwenza ngomthandazo wakho lokho ngoba umuntu ophethe wonke umcebo wakho konke emhlabeni nokuphila uNkulunkulu so uma sene ukuthi umuntu umfisela okuhle ngicabanga ukuthi usukumnikeza ngisho nezinsuku zokuthi makaphile aqhubeka aphile ezweni so uma sene umuntu ethi ezama wena ucabanga ukuthi umthakade noma ucabangela ukuthi engathi angashayisa imotafu vele ngoba umlomo uyadala uzoshayisa imotafu umntaka abantu yini ke manje enze ukuthi benjalo umona wakho and siyawudinga ukuthi uphume because imphakathi even kwayona imphakathi yabona nje uma ngathiwa umphakathi wangakini ukusupporta 100% yabona awungabe vele wonke umuntu kwelinye izinto because baningi nanabantu yabo ngisho emphakathini wangakini baningi abantu ongathi uyabona ngathiwa wonke umuntu uma uthi ukhipha iCD uyayithenga uma uthi akudlalwe lento online uyayidlala ngabe siphakama kalulu manje siphakanyiswa ama strangers abantu ohlangana nabo endleleni abakwazi nawe uthi uzozumazi ngoba nawe usethi hey ndoda ngizula umsebenzi wokucanca ungiphi number yakho then from there lo muntu esizofana ukuthi abe yifamily yakho kodwa ungazalwa naye why because akanawo umona hayi no mfethu angeke yazwakala yabo kuyazwakala so ke manje kumuntu ofuna ke mhlawumbe ukuthi ke akulandele angakulandela kuphi nje mhlawumbe masingaqala kuma social media before siye kuma link yabo ukustream music njengamanje emhlonishwa ngikhona la ku Facebook ipage lami nje uJerome Zakhele uvukile wakamboyisa okay ngibhale kanjalo uJerome Zakhele uvukile Mboyisa yabona Jerome Zakhele uvukile Mboyisa then ku Instagram angifuni uqambela amanga angikwazi ngingenele khona ku Instagram mhlambe ngokuhamba kwesikhathi nakhona ngisibona nesidingo mhlambe ukuthi ukuthi ngicine ngifinyelele khona ukuthi ke phela ke nakhona hayi ukuthi angisibona isidingo net nje ukuthi ke phela izona into eziphinde zingishaya nje amafoni sophathayo mhlawumbe sometimes angakwazi ukuthi enze okuningi ngenxa ke yamandla okwamanje uyabona kodwa ku WhatsApp TikTok khona TikTok ayangikho futhi nakho ayi kodwa kumele ungene ku TikTok phela amaciko lapha na ku TikTok yila kahle wonke umuntu ufethu athola abantu edikulula ku TikTok yabo especially njengoba nabantu abahlezi becula ungayingenela nje lapho uyiculela ingoma zakho abantu bazokulandela ku TikTok ngizozama yonke indlela esemandleni mhlonishwa ngoba phela ngithi kuthiwa sikhula nje ngale ndlela lokuthi ukukhulu usuku nosuku kuba khona okufundayo nami kuningi
ngikufundile ukuba khona la ekhaya and kuningi manje na okusemqondweni nami engazi uma ngisuka la fanele mawuthi ngiyakwenza ukuze kukwazi kuqhubeke kuhambe italent lami lephambili kanye nengiphathisiwe ngokunjalo ku YouTube ngikhona ku Jerome Mboyisa uvukile njoba ikhona i music video we live we launch yami kanye no project yami ikhona futhi ku YouTube ngokunjalo okay now no WhatsApp ngowaphela na WhatsApp xa uthi la ubhukhwa khona vele ku WhatsApp ku WhatsApp ikhona nje inamba engisebenzisa ku WhatsApp neyona futhi ngiphinde ngifoneleke kuyona futhi ngiya WhatsApp ngayo ngibe ngiphinde ngithola kuyona nasocingweni ithi 060 711 3018 060 711 3018 ya uJerome Mboyisa for amanye ke ama platform kuma besesha bazoshesha vele uJerome Mboyisa senje ko Spotify ko Spotify Deezer Amazon ngokuhlohlwana kwawo nje uyachecka nje lapha uJerome Mboyisa ubese ubhala ukuthi uvukile i-title project le title album ethi uvukile ngithanda ukuthi ngingayishiyi ngoba kubalula kakhulu ukuthi ngokusheshsha ikwazi ukuthi vele kuona wonke ama online stores uyakhona ukuthi ungithola impela Jerome Mboyisa uvukile bese ukwazi ungene khona ukwazi usubscribe noma udownload ngajabula kakhulu ngoba vele phela iyona into abantu esifunayo ukuthi abantu awustream umusic wabantu abawustreamwe ushare umusic kwenziwe sure ukuthi abantu bayaphakama yabo because mina ngiyakholelwa vele ekutheni upopile already yabo because kumina ukupopa kuphumelela nanga umqondo oqala yabo makuphumelela umqondo makuphumelela umqondo mfethu usuke iza mfethu nanemali because imali iresult yokuphumelela yabo thina kodwa abantu sesinakho ukuthi sitshela ukuthi imali impumelela imali iresult yokuphumelela baningi abantu abanayo imali manje abangaphumelela abangekho happy abahlushwa izinto eziningi uyabona nje ukubona ukuthi indlela yakho ihambapi ufunani kugodwa futhi ku enough kusho khona vele ukuthi you are almost there yabo ngiyabonga kakhulu nje ngayo yonke encouragement nangakho konke nje I really enjoyed ukuthi ngibe khona lapha ekhaya nangendlela esixoxe ngayo kuyangiphilisa ngaphakathi ngoba ngalesikhathi sisoloko sikhuluma nami kunento eyenzakalayo emoyeni wami ukuthi ngikwazi ngiresolve ngiphile ngendlela esimanga ngiyabonga hayi nakuthina nje mfethu sifunde elikhulu yabona ngoba phela sonke siyafunda yabona sonke futhi siyakhula futhi at the same time so ke manje ke sesivala ke nje kunomuntu ke lapha emakhaya mhlambe nayo feel sengazuthi impilo yakhe imile yabona akazi ukuthi kufuneka aqale kuphi ahlanganise nani yipi mhlambe advice ongamnika nje ukuthi imenze nayo ukuthi anyakaze yabo hayi mina ngingasho nje ngithi ithemba ungalahli ithemba kuloko okwenzayo noma ngaba kunzima kanganani but thandaza pray to God and ungalahli ithemba uthi noma ngabe uyayikhuluma lento oyikhulumayo noma ngaba mhlambe uyayiplace ebantwini abathize ukuthi yazi ngifisa ukwenza ukuthi nokuthi ubabuka abantu okhuluma kubona into ofuna ukuyenza ngoba akusibo bonke abantu abayithandayo into enhle uyayibona into leyo akusibo bonke abantu abayithanda into enhle than uthi uvele ukhulume noNkulunkulu uguqe ngedolo utshela uJehova ukuthi ngifisa kwenze ukuthi nokuthi noNkulunkulu wami angazi ngenza kanjani ngicela ungipha amandla ukuthi ngikwazi ngihambe kule ndlela ngigcine ngokuthi nokuthi ngoba yena ukwazi ukwenza imilingo uyena ukwazi ukwenza umlingo futhi imilingo kaNkulunkulu ayivinjwa umuntu futhi ayishabalali ngokuphela iyalasta ngoba yini futhi yena uyamfuna ukuthi umuntu ozokwazi akholele kuyena ukuthi uNkulunkulu uzongisiza yabo ungalahli ithemba ngoba ithemba libulala phela liyadanisa kuyenzeka ukuthi mhlambe ukucabanga lokucabangayo ube nethemba kungenzeki uzodangala nje kwesikhashana uqhubeke ukhuleke uqhubeke uphokophele uqhubeke uphume and uyispread lento lothu nayo abantu kuzoba khona elingilanga kube khona umsamaria olungileyo athi ayi no setshenziswa uNkulunkulu akeke ngikubeke lokugcwala kuyoba khona umsamaria olungileyo no setshenziswa uNkulunkulu othi hey ndoda ngiyayibona lento yakhe mina ngubani wakabani ngizokusiza uyabona mhlambe kuyoba indlela oyokwazi ukuthi ukwazi ukuthi uexpand ngakhona yonke into yakho ukwazi ukuthi idevelop ngendlela right na ukwazi uexposeke ngendlela ezoba sezingeni eliphezulu umuntu osekhaya unetalente uyadweba ufuna uba nebusiness ufuna uba nani ungalahli ithemba and pray to God
hayi ngeke ngicela uzile bazile abantu Yes yabo. cha bazile abantu yabona babukeli nabo nawe nje mawukuthi ubukile kuze kube la siyabonga nje kakhulu because nangaphandle kwenu yabona kwathina yabo lento ngaba akekho umuntu esiyenzela yena yabo siyenzela nini so ngiyacela nje ukuthi naye uJerome yabo support yabo stream music abhukwe bakhokhelwe because phela ama artists athanda akhokhelwa ama artists awagibeli mahalo yabo ngokubhala lokho ingoma irecordwa mahalo lezi ezizokuzona so abantu nje ababhukwe kukhuliswa iculture because ngiyakholelwa ukutheni uma ukuthi we can build one another one step at a time sonke sizoyakha industry yabona nathi ezokwenza ukuthi kube lula even nanezingane ezilandela emva kwethu ukuthi nazo ziphumelele kalula because phela akufuneki ukuthi umuntu aphumelele kanzima manje kukhuluna ukuthi na 10 years 20 years kuzobe kusanzima kangaka ukuthi kuphunyelele yabo siyabonga kakhulu nje lumkile zinyanga I'm signing out thank you Siyabonga.